Nah, iya sosial media ba itu di high level NPP. Sawat detail hamo udah numdai ngam tip ya ta thang ba. Ngayu ki ong ba uto udah men jong uto Usomar 69. Usomar 69 ma. Usomar 69. Somar 69 tu ya. Usomar 69 habang. Usomar 69. Uto telu ade bi uta high level ada kadai sisa ta am ngangan ong ipi kipat ba ki di masngoto. Namar ba pitep hadu menta ya udo yong ya ka surok ya ka mekhalia ya ka lentir sengkian berkhoj peniat ya ka NPP. Nah kata kadau kini ki badan hak sarkar NPP kini ki badan hak parti BPP kile meng kile khrab ikum tu. Ki kwa ban penmi huri hura ban penmi kunung puram. Tang ba kim tep ra banadu ka MP election ki ba kila sedang sangsu. But hadian jo ka MP election hak MDC ru kini kim sangtu tang ba kile ra kabor. Tang ba sapet kini ba election ru. Peniakor, le amai, le khla, le tof, tang ba arajar pupra. Dawan ka BBP ka bor ni. Pi ki khla ba ro khoj balik khla menta em. Pin ngat runar lia. Tang katai. Pin ngat runar. Perkat bet bakap kata tengang chuang pi 100%. Pin ngat runar. Lada absua. Lada ki pai ba jung jela ki start em bat ki champang. Nang ni sikmat em. Harasa pendik lekat bahimon bapidana kabor. Tang bada wan ka BPP kabor am. Ngiru kiru pat ba ni ngin suong parti BPP. Ai ngin lek mangi. Kini sang balang ni kenyat mangi pat ba. Me sang balang syarut. Me halebel syarut. Waju botai start ekam jungi. Ngi nginong kata ya ka jing trekam juga BPP tang bai kini ki kini sait pat kini ki root ki kiar ni ki surok kelenti sengkian ngin wang bina phang ni grupai bang ngin wang bina phang sto bro ngin wang bina phang me sang balang me ki high level nai penwet chu wan ga BPP ka bor ngin chong parti BPP ngin le himangi pai ba ngin le kata rukom em nai penwet ingi da penwet da le da penhir kapot sangi kata kapor em kito baru khaj beron mata ngin ong be ya ka parti BPP thap opo jel